Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Ada na palabas 12 minutos kalpasan ti oras tayo alas 12. Insigida po pastriente apo iti linya tayo ni Mr. Noel Agluco. May isang animal health technician na inline apo iti artificial insemination wenno dete kung kuna tayo nga sumpit gagiyem kay kabsat. Kas kunak tataya ada digiti makasarsarita tayo nga agreklamo sumpit detang kas demet ti rimwar kas tumet ti kabasit ti rimwa met nga di ekspektasyon na agagiyim keng kakabsat. So, adda ka dito kita i-considerar tayo. May naigiti dito nga proseso. Tapno no, mamita po na baka dakil unay di expectation tayo. Di namnamain tayo apong agbalin nga anak di tarakin tayo. Baka man, nuang, kalding, baboy, gagiyim keng kakabsat. No artificial insemination. Okay, iti dito yung daway, mapagasatan tayo. Agyustag ngina tayo apo kaniya Mr. Noel Agluco, may isang animal health technician na gagiyim kay kabsat. Okay, Sir Noel, naimbag nga aldaw mo, thank you, ititid mo agundaway para di programa tayo Damdamag ni Berto. Okay, maraming salamat po, Sir. So, good afternoon. Ana di kita na-scan nga i-considerar tayo. Kadito yung proseso, yung artificial insemination or mauawagan kada tayo nga Ilocano iti sumpit po, Noel. When sir, ado ngamin niya faktor ti kang runaan niya i-considerar tayo. Kang runaan siyempre sir, umuna sir, kas may nga technician, no ngamin siya ti agdamag sir, no adag, sumpit kas pangarigan sir kanya. Tingamin umuna nga salud-sudot sir, medyo stricto anak ka di senyales, di panagaram sir, kasi importante di senyales. Kun anya nga oras kun kaanupay, kasi di ti umuna nga salud sudok serta haang amin niya papada ti heat cycle wano duration time ti panagaram ti tarakon sir kasla kumaday ti ruminant sir kalding karnero baka kunwang iso da sir ruminant da 24 hours lang sir ti duration di panagaram da. Hindi mo baboy kaya nat agaram iti 3 to 5 days iso nga duma sir digay parte ti farmer sir pasumpitak man ti baka. Ito no salud-sudok mo siya. Sir, kaano pingagaram ka na senyales na? Sir, may katlong aldaw na itatan. So, digay dadu mga faktor nga kasi, sir, pero dalos benos, adu nga min digay farmer, sir, nga idasdasig da digay baboy da, iti mga tiruot. So, digay may isang faktor, dapat maamuan tayo. Kasi, siyempre, sir, di senyales ti panagaram, tingamin artificial insemination, sir, katwa, naka-importante digay right time at the right place. Iso nga no, at dati tarakunon iti standing heat position. Diti the best time nga masumpitan ni suna or diti makungkuna nga mucus discharge sir kasi amin niya animal sir no agaram da adarum war nga mucus dati katay nga kungkuna tayo sir. Nga diti nga min katay sir adda diti kang kanayo ko nga ibagbaga kadigi niya mapangkupag sumsumpitan niya talo nga kita ti katay. Ti umuna sir nga kita ti katay no kaaram diti baka kasla danom liquid sir nga agaruyot kasla danom ti kita na katay. And then habang bumaybayag adday suna ka diti katingaan ti aram na kasla diti nga katay sir agbalbali medyo lumaplapot nga kasla ulap to ti kapurawnan. And then dito may katlo nga kita na diti sir iso diti kaadwan niya makitkita diti agtartaraken niya paspasumpit dete kasla butag nga arig na sir kat na imilat ka diti patong di baka dan which is diti nga kita ti mucus discharge sir adaka ka diti parten nga nalabusen medyo nalabusen ngumno ipadas mo isuna iti natural sir, iti padakop mo kuma iti toro nga baka isuna, ada chances na nga makaala, compare kini sumpit. Kasi di artificial insemination sir, di semen, ipan me, aglalo ti ruminant sir, ti kalding, karnero, baka kanwang, deti linaon, deti may isang istro mi sir, istro ko namin sir, semen istro, 0.5 ml lang ti kargana di sir. I-compare mo kini natural nga no ni baka dinakupan na DJ pada na nga baka nga tor nang dakop ado DJ imputok na nga similya ka DJ matres DJ babae compare kanyaming sumsumpit iso nga no daduma sir no madi mo tanggaden nga nasaya at dete panang pasumpit mo mabalin niya ti faktor na pay sir kat maluto DJ similya nga in the sense nga ni apo farmer nagpasumpit
tapos ni apo technician nalipatan naman niya imbilin niya sir ilinong mo di baka mo kat lulumampas deta temperatura ti bagina kaday di time nga nasumpitan mabalin niya min niya maluto di similya sir marunaw nga kuna tayo kasi iti animal sir awang amin ti wet glands na iso nga di factor pay nga di pa ng management mo kaday di tarakon mo nung nagpasumpit ka nung mabalbalin sir hamo nga ibabatog ko ni Apo Init. Or italo daw lang, kanayon mga ibilbilin di sir. Or within 36 hours lang, orayom lang, nga napintas di anayas, di imputok mi nga semen ka, di tres di babae. Tapos within 6 to 8 hours sir, nag-travel di similya, tapos di excel mat ni babae, kung di sperm cell, agkita da. Nung mabalbalin sir, at that time, di tarakon mo, di bagina, hang ko mga may stress mo no bumarbara di bagina, hang ko mga ag-exceed iso na kada di level ti temperatura, kada di time nga nasumpitan iso na. Tapos na ang nga maluto di similya. Kasi in the first place sir, 0.5 ml la di similya. Kan tipe may sa sir nga faktor, di naggapukin ni toro sir, nga sperm cell, count na di sir nga talaga sperm cell count nga ko nami billion no naggapo ko ni toro iputok na di matres gumnawas kami nga dimalan iti laboratory sir dimalan kanyami nga technician from billion sir dumalan ti laboratory sa di ngayon na dati semen extender i-divide da di na ala da ka di toro into million langan million sperm cell count langan iso nga 0.5 lang ti kada straw. Iso nga, DJ sir, very risky, although no matanggad, DJ agtartarakon, DJ panang pasumpit na, dakal di chances na sir. Tibaka, according to study di scientist tayo sa Philippine Carabao Center, 70% kasdi ka nga to, tisumpit itibaka. Although nabababa iti nuwang sir, 30 to 50% itinuwang kasi na barbara ti level ti temperatura ti bagiti nuang compare iti baka. Ngamas na iti baka iti udot. Iso kasi sir, no ngamin daduma, ti parte ti farmer, kung DJ up, no, daduma na po technician, gapuan na ti pinag-alalisto na malipatan na nga ibilin amin di gijay. Nakim importante di gijay nga factor sir, kasi aglalo di panangtanggad mo nga haam mo pulos ipapapudot di tarakon mo nga baka no nagpasumpit kan. Tapno di anayas di taray di similya na pintas. Okay. So DJ in mention nyo, okay, DJ oras aldaw ti panagarem DJ taraken ano ti pinaka-the-best? Let's say baka more than 5 days ko na yun sa tatay nga mabalin niya agarem DJ. Apo Robert, 24 hours lang iti ruminants. Dati baboy iso de 3 to 5 days. Okay. From that 24 hours dapat masumpitan within 24 hours Apo Agloko. Actually sir, no nakita mo di sign ng adang kami tikong kunami nga ko sir nga minor signs kundi ti major signs. Basta kumati minor signs sir iti agralo ti baka kadanwang agumaumak. Di sir minor nga kunami agumaumak, madi makatala, madi makapangan, agnato-ngato jay ipos na, agkaraisbo. Digi ti minor signs sir. Ngumno nakakita ka sir ti talo ka digi nga minor signs. The best di nga tayo man niya sumpitan isuna. Kasi lumang payhaan mo nakita di mucus discharge nga nagaruyot. Kasi nadaduma sir kadwa na nga talaga handa nga agkatay. Nakasla ka di daduma nga makakikita nga talaga. Nung na nakakita ka kadigi talo nga senyales, kadigi nga minor nga imbagak sir. Nung nakakita ka ti talo kadigi nga na pagdadasig mo sir, dimak ka di mabagbagi na, umak, madi makatal na. The best di tayo man sir nga agpa sumpit kan. Digay mo major signs nga makungkuna sir. Dejay number 1, dejay mucus discharge. Di mucus discharge ngam ti the best time no mucus discharge ti pagibas-basaram sir. Adda ka lang ka dejay katay nga tikita na sir dede kasla danom kung kasla ulap. Ngam na tinakitang makatay sir ket dede kasla butogon. Medyo nababa di porsyento sir nga makaala no sumpit. Ngam no kas pangarigan ipatorom sir ado di similya billion sperm cell counts DJ maipan ka DJ matres na adalabas si chances na sir nga makaalap elasuna mapakamatan kumbaga no sumpit sir nga million lang tapos 0.5 ml lang ti kargam ka DJ uterus na di matres na medyo delikado
di awon sir, medyo narigabasit di gayon. Okay. So ano yung karamihan kasi ngayon baka DJ tingamin na uri di kita aglako no ko iti ko ket no ibagada DJ urbong nga ilako na ket sumpit ko na da parang yung quality nakangat nga to expectation tayo kadi nga kalidad gabot takas di nga proseso tinausar para di pa nagsikog DJ babae nga baka is it proper nga kas jet expectation apo agluko? No sir, kasi ada ngamin nadaduma sir, ada ngamin detehang nga maawatan ti apong agtartaraken. Sir kasi ti paggapgapuan ti semen donor sir nga talaga ni Bureau of Animal Industry ni Philippine Carabao Center Tintero nga Pilipinas. So, siyempre sir, ahensya tayo isudati ahensya isudati gobyerno. So, alangan mo sir nga mangtadda iti sinsinan lang nga quality. So, tiket ko sawan niya miscommunication kada di parte ni apo nga farmer. Dapat apo nga dengdengag nga padang tartarakan kitaan tayo nga umuna dete ipaspasumpit tayo no napintas ka diti kalidad na no nang ato ka diti breed na niya Brahma crossbred ka di suna wano native ka di pela kasi pero de los Benos apo Robert tingami kaadwan niya farmer itata no inka inti nasusulsel nga lugar nga hanon nga umabot mo ti apo animal health technician nga mangilawlawag kada kwada ti kakaspi nga bambanag nga information tila kami nakasanayan da nga kita ti taraken agralo baka apo ko tete bungkalwan lapayagan maselan puraw pero de los Benos ngam syempre apo da kami nga technician numampay kami mapadasan niya mapan amin inti amin nga sulsuli ti luglugar itratry mi aglalo kanya sir itratry ko nga ipa-adaptar kan ilawlawag kada kwadan no apay nga da makikita yu tatangan agtaor nga nangisit kada brown di sumsumpit mi di kita nga breed apo ti makungko ng Girolando tingamin nakaruwaman ni apo farmer Brahman iso da bungkalwan lapayagan ken meat type iso na apo Robert ni Brahman meat type ni Girolando sir di gid tanor tatanga sumpit me brown nangisit labang-labang iso di gid Girolando ni Girolando sir iso na mo ti dairy type nga baka ti characteristic na no kita iso na ti tama YouTube personal man awang nga talaga unay ti bungkaluna hanga ti dugti lapayag na ngem nawalat isuna ken natayag kaya iso nga no lakit di sir napintas DJ naamong nga farmer no si kadjeg pasumpit naamong laki di nga napintas DJ tarakon mo nga pasumpitam ken ni apo technician maipanamnaman na nga dete ito ag tipon nga jeans da dominante to sir napintas to DJ warna ngem kasla kanyak sir nagsusumpitak no makita ko mga uncle dati baka napig sa pelabas ti kabakaan na ibagat namin sir no ana DJ available nga semen ko sir ada Brahman ko kung nawang Brahman ko pati lang nabati kanyak na similya kat Girolando uncle dati baka dati lati available nga similya Girolando dati di kita mga barwanan niya birdingita ta nangisit brown labang-labang ti rumrumar tapos dati baka mga sumpita kita tangkel medyo nangato pela basit ti lahi ng kabakaan although crossbred isunan ta according to study way back 2000 may ti DA sir nga ganda ni mapukaw ti native dito yan yung sa magmumano dapat lang so more on crossbred Brahman tay amin iti northern sir so kuna medyo napiksapay lang ni native na iso nga no dati Girolando ti sulpit ko dati tarakon mo uncle ibagat namin sir hangka pa lagi expect uncle ate medyo nangato kumbaga dati baka uncle 50% niya native 50% niya Brahman isuna iso nga nasumpitan tati hanga bungkalwan na ang lapayagan ngam natayag ken nawanat medyo adayo ta pela ka DJ ara pa apong makita ngam no kas pangarigan tirimwar ka dati sumpit ko to ka dati tarakon mo ket babae consider iso na sir nga tinto dara ng kat 75 tanukas pangarigan ni apo 75% ti dara na nga babae tay suntuman ti masumpitanan regardless to ti breed na sir no Girolando or Brahman munto nga sumarno nga makitan sir the generation nga dakkel kas jay sir okay so base ka diti panangawat to kada kayo ada different nagduduma ti klase di similya gapo ka di paggapuan na apo agloko so meaning to say dapat i-match mo ni similya kadi jay breed ni baka
No, no siya nga apo technician apo Robert do dumami kitak mo di estado di animal ni apo farmer. Ka ngum no daduma kami syempre apo di daduma farmer basta agpasumpit dalatan daduma sir ngum adadamo di farmer ngamin apo nga damagan da sir anak kadeta breed mo sir anak kad available nga similya kinagpaiso na apo Robert ket kwa ada dunga lang nga breed niya sumsumpit mi ito norte nga agdamay tata nga tiyempo dati Brahman kan dati Girolando dati Girolando ti paggapgapuanan na nga talaga aggapukin ni Philippine Carabao Center and then ni Brahman aggapo iti Bureau of Animal Industry nga timangmang tagmat dito ayan tayo ni Apo Department of Agriculture sir TDA Inrek. Okay. So pagka let's say medyo native pa, let's 75% yung dugo niyang native. Then inject kan isuna na anti Brahman or Girolando nga kunayo. Then DJ anak na especially no babae ngumato DJ breed from manipod ka DJ dating breed ni inana. Ganun ba sir? Yes sir. Actually sir ngumato. Okay. Ano digiti di ba? Di ba yung mga yung mga DJ ko nam, pagbebesan ti tao tatta kadiri taraking ket dakkel ti bungkaluna at tidug ti lapayag na yung mga ganon na. So, is this proper nga panggage mo no kasanuntot pagbalinan or kadakkel DJ Urbon na Mr. Agloco? No ko sir, no ta kami nga technician when mabalimot di sir nga factor nga pagidasdasigan damot nga talaga nga da kami sir as long as ko mga ada papel DJ tarakon mo sir ije mo nga niya makita nga talaga no kasano ka nga to di bloodline na ngum no awan dokumento na DJ may nga tarakon sir naka-protocol kami na taka DJ 50-50 uri kasanot kita DJ tarakon sir. I mean sir ka 50% as long as awan dokumento na sir nga mga ibagbaga nga kasto itidaran ni tarakon mo agpatengga kami lang ka DJ crossbred sir nga 50-50. 50% niya crossbred Brahman, 50% niya kasta nga native. Although makita mo nga dakkel iso na kasi sir as long as awan ti dokumento na kandaran na sir. Kasi no i-register mo nga min iso na mo ayan ti ada dokumento na sir agpatingga nga magrugi ka nga talaga DJ unless sir no matrace mo DJ ancestor na DJ naggapuanan ni tatang na kininanang na no matrace mo nga talaga nga ada mo dokumento na iso mabalin mo nga ibaga nga 75 iso na ngumno mo nga matrace di dokumento na sir nga ninanang na ke Brahman niya talaga kini tatang na kasjay agpatingga tayo lang kasjay nga mangrugi sir 50-50 ko namin sir. Okay. Kadito sitwasyon tayo no pay kunayo nga na basitin ti native kadito dito Ilocos Norte. Ano ti best nga similya para ti native nga baka apo Agloco? Sir. Brahman sir. Tatiga po na nung amin dete Girolando sir tate kunakon pero dalos benos mayat not di amin yung gapuanan sir ta sinaludsun mo na ti the best siguro para kanyak sir the best pelan ni Brahman niya talaga tano in cross mo iso na ti Brahman sir dikad ni inahin ko man native batit payag na awang bungkaluna ababa isuna pandaka and then krinosam isuna ti Brahman and then naganak isunan sir iti adabong kalunan medyo matidog tila payagnan medyo timayag isunan and then DJ nga anak na sir nga babae to no to ag mature to uray anan to ti cross mo kanya na whether Girolando Brangus man Wagyu man Wono Brahman mumatong to didaran na sir. Okay. Yung Wagyu na semen, available ba sa inyo, Apo Noel? Kasi ado dito ang kalikagom breed ni Wagyu dahil nakaslanan mabalbalitaan yung nangina, di karnena eh. Yes, okay, meron ba? Available po ba yon? Awan sir, pasensya kayo, tilang avail ka day nga simen ito Ilocos Norte circuit ni Apo Municipality Tipiding ni Apo Salazar kasi ada project ada project GLDO which is nakapimpintas nagdakkel nga banag DJ nga maitultulong ni Apo Salazar iti constituent JPD. Awan sir, pasensya kayo, awan. Okay. Awan ngamin, awan yung yung so yung Brahman at
at Ginorando, yung available. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What about yung mga Yes, sir. tinatawag nila Indo-Brazil? Do we have semen na Indo-Brazil? Awan sir, imported po di gajay. Although ada may isang sikat tata dito Pilipinas nga gatgatang it imported ngam kung amin Apo Robert adalang duwa nga gumatgatang ito Ilocos Norte nga padami nga teknisyan. Tay tagapagod po tay taga Dingras nga medyo optional pa ngamin Apo Robert kasi medyo questionable ngamin DJ panakabiyahin na nukwa no baka ngamin adami di some part ka DJ idea ni Apo Farmer. Kasi nanghina ako, almost 7,000 ti per semen DJ pasumpit ka, kat numadi agbalin, another 7,000 man ang tibayadam. Kat siyempre, haang kapay sigurado, Apo Robert no, baka dead cell or live pala DJ semen na, kasi dahil iso medyo risky basit no, si kadete mangipadas din agpasumpit ti kasday medyo risky narigat basit Apo Robert. Okay, so meaning to say yung Indo-Brazil na semen imported awanti maalala kada ito ituro dito sa Pilipinas. Ma-extrakan. Yes, Apo ma-extrakan. Robert. Wala. Imported? Awan Apo Robert awan. So Although adda digiti rimrimwaron through artificial insemination kadej kunak Apo Robert niya technician tayo nga taga Manila taga Manila ada de na isumsumpit na adama na parparwarnan iso nga ada nagwarwar ito yung Indo Brazil kumbaga anaken ayan Apo Robert. Okay. Okay, so para maikanti information sublianan ta di safety measures kunayo saan nga dapat ibilbilag, iwarwarwar itinapundot, di baka or anyaman nga napasumpitan na within how many days Apo Agluco? Ore 3 days lang Apo Robert mabalbalin. Actually napawat pa kay 3 days mabalbalin ko Apo Robert. Pero dalos benos adu nga men digite padas ko moton Apo Robert nga sinumpitak ko madete taraken na taya karuba. Kas pare gan na. Makita after 2 to 3 hours nalipatan na mga in linong na pa naman subli di katingan di taltalot. So ti mapasamak ka DJ 0.5 ml million sperm cell count lang DJ similya mabalin nga maluto Apo Robert kasi ti animal nga rod awan ti wet glands na. Iso nga amin nya gungunay na amin nya kang kanina agserserbi kanya na nga bara jo nagtibagi na iso nga maluto. Iso nga kanyaming agsumsumpit Apo Robert every now and then ada dumawat kami kani ako farmer itinapudot nga danom tanong mapanpansin nyo Apo Robert no sumsumpit kami no shop nagsumsumpit muna nga niya extract DJ rugit na ka DJ patong na bayat ka DJ pa ng kaot ko kung pinangirwar ko ka DJ rugit na ije ko nga na niya maamuan di level ti temperatura di uneg na tapnon iti kasta DJ naka-frozen nga similyami Apo Robert nga error mi ka DJ negative 196 degrees nga ayan ti tangkeme nga uneg ayan ti liquid nitrogen i-level ko ka DJ templaot nga gagangay nga danom ko napudot nga danom pag level up di temperatura di bad temperatura di uneg di animal kan di temperatura di danom nga pangi riingak ka di similya tapos iti kasta si bibiyaglat ta di similya agkapada dati level ti temperatura ngam no once nga nag-exceed no limampas di level ti temperatura ka di time nga nasumpitan kasi napanamot lang inwayway manan Apo Robert na pa na ibatog ko ni Apo Init, ije nga matay di similya. Kasi madipay na kadandanon, di dapay nagkita ka di excel di babae, natayon. Okay. Yun yung pinaka-worst. Is it possible nga yung resulta magiging unhealthy, deteriorate di quality, gaputa na ibilbilag, nga mabalin nga haan niya healthy di similya, once nga, before nga admit da kani similya ni babae. How's that? Yes, Apo? sir. Yes, sir. Yes, possible. Sir. Yeah, when Apo Robert. Okay. Mabalin niya factor day jay. Okay. Lastly, Apo, mano ti pagpasumpit
Tibaka, together with Baboy and Kalding. Tapno maamamit ti tao ken sa dinno ti mabalinda nga pakasarakan ka na kayo. Digiti agkalikagom nga mga veil kada ti serbisyo kas may isa nga animal health technician ken mangisuswat ti artificial insemination. Apo Agluko. Nakadepende kami na Apo Robert, nakadepende ti ka by municipality deta kami. Da kami dito Batak, da kami nga biyang iti technician nga agsumsumpit iti ruminants. Actually, Apo Robert, no pagdating iti small ruminant, Kalding ken Carnero, siya lang agsumsumpit ti Ilocos Norte, Apo Robert. Tapos iti DJ pa nagsusumpit ko ti Kalding ken Carnero, Apo Robert. Actually, bareng hana makabasol Apo iti piling karaman. Iti tad ko ngamin niya libre, kadigiti nga panyempo. Okay. DJ ngamin dati baka, Apo Robert, as of last year, 2022, yan ang pagtutulagan iti da kaming technicians. Dati breed nga Girolando, iti baka, sangaribo Apo, no da kay di municipality. Dati breed nga Brahman, iti senior me, at ada pinirmaan mi Apo Robert, nga mahal ko kami nga naala. Ada pinirmaan mi, nga kasi titulag mi, tapos iti 1.5 iti Brahman, iti Girolando sangaribo. No ada ka di municipality team. Ngam linaon di nga kasuratan mi nga pinirmaan mi nga amin nga technician nga sumpit ti ruminan nga no ada gayab iti taga-sabali nga ili Apo Robert. DJ minimum me kada nga ili me patungan me ti sukat ti gasolina me. So no daduma Apo Robert nakadepende ken Apo technician DJ no man di ipatong na. Okay. Tapos dito mo Baboy Apo Robert, ito nga yung Batak Apo, depende nga min kada ada di area nga ada lang ag sumsumpit nga singsingir ti sangaribo adamot 1 to adamot 1.5. So iti Batak DJ Apo Robert. So nga nakadepende min no daduma Apo Robert. Okay. What about daduma ada technician niya bagada malagip ko lang yung kalukmeg ti maysa nga taraken especially baka nga sumpitan mas risgo ka din no nakutong unay or mas pipintas no nalukmeg unay ni baka nga babae Apo Agluko napintas nga sa lusod Apo Robert. Okay. Da kami niya animal health technician, especially da kami nga technician niya sumpit iti kasta. Apo Robert, ada nga di makungkuna nga body condition score or makungkuna nga BCS. Ti da best G1 iso di permi nga kutungan, and then 2 medyo lumampas ka basit ka di na kuto, and then 3 and 4 it ideally. G5 ngamin obese, no kwan di medyo nalaumugan. Ngam ko Apo Robert pagdating ngamin iti bagbagi mabalintay consider DJ ngam according pa ka DJ study mi kan lesson mi hanak nga no daduma Apo Robert ti permi nga kita na talaga kat DJ although the body condition niya 3 ideally ngum no talaga nakakutkutungon hamo talaga sumpitan ngum no nakita mo nga ada ka pala siguro jet 2 3 and 4 okay pa lang DJ Apo Robert ngum no daduma Apo Robert ada saludsod iti salutsudan ti farmer nga sir layas samot ten kasi di ba Apo Robert handa maiwasan di sir layas mo ten tadimot agar aro mo nakabaybayag kanya dati taraken kon layas samot ten according ka di karuba nga mga ibagbaga kahit ko lang nga i-clear Apo Robert kadito pada nga agdengdengeg tingamin pagkikitaan ti layas Apo Robert haan niya min niya DJ ibasartay ka DJ tao nga I mean kat dati gaputa kinita na lang no Apo ko mga karubang layas data baka mong nakaluluumugan nalumugan na data materesnan unti kinagpaysa na Apo Robert napimpintas ko mano da kami nga technician iti ruminants nga agsumsumpit ti pangi konsultaan nyo kasi ti pagkikitaan ti talaga nga layas Apo Robert di reproductive organ nga makungkuna no kinarawa mi no reproductive organ nga kungkuna tayo including ni uterus di anakan na di ovary na kende di matres na so nga no ada nakarawa mi nga diferensya di uneg kas parigan Apo Robert deti ko mabaka nga namin adu nga naganaton namin indom namin sa nga pulo kuman no kinarawa mi di nga Apo technician ta nakabababa di anakan na di uterus na yatan Apo Robert Jeremy nga ibatan di sa nga
sir, medyo dandaneglayas dito ko mo, baka sumpit lang ti mabalinan kasi nusumpit, mabali may nga iganan de uterus ng aturon may nga ipangato sa may iputok di similya. Ngum no ipatorong dito, baka madin na mapaabutan. Di sir, so ibatami di sa nga medyo dandaneglayas sir, ta kastoy nga minun, siguro dati bakam ko namin ado naganapon ta nakabababa de anakan na. So di mabalin pa approval niya de ovary na adda sisna, adda dugol na nga naidumdumang makarawa medyo left and right nga ovary na nga into no naapingahang agarin kay nasawan adda sis di ovary na. Okay, okay. So Okay, sir. hang productive. Okay, okay. Sir, thank you very much. Sinintad mo agad daw amok ado digiti na informaran ta kadating sa I'm hoping nga danto pa digiti sumarsaruno nga interviews especially pakasiknan ti kurang na talaga dati oras ta bro. Okay. Pakasiknan ti salunat digiti taraken especially pabaliw-baliw ti tayo, temperatura tayo amok nga adda digiti mabalin nya pa reach go ti salunat digiti taraken tayo. Once again, thank you very much. Saan po kayo sa Batak, Sir Noel, para mo digiti tao? Barangay Darideo po, Sir Robert. Okay. Barangay Darideo po. Okay, okay. So sa Barangay Darideo, you can contact me. Adda number kanyak ni Apo Noel Agluco, gagayim kay kamsat no kasapulan nyo, ti serbisyo na. Okay, maraming salamat. Okay po. Okay po. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.